sem na Mindplay Lifeboat serverju, ampak ne vem, kaj bi igral, naprimer. Pa vse to zgleda dolg čas. Vse to zgleda... Kaj je to? One in the chamber? Kam me bo vzelo? Ja, no tukaj je že kar lepo, da se ti kar to pokaže, ne? Back from the dead. In dobrodošli v še eno video. Danes smo nazaj za Minecraft Pocket Edition / Windows 10 Edition in danes bomo igrali One in the Chamber na Lifeboat, ne? Tega, ja, bomo kar začeli. Tukaj se treba neki tabs ali neki tasga in jaz bom malo sprobal, kako to deluje, ne? Upam, da bo kakaj... veliki igralcev je tukaj not. Hej! Kill. Nisem dober v tej igri. Fantek, ne deli tega. Ne. O ne. Kaki kill. Še en kill je tukaj. Okay. Tukaj le en. Ok, ja. Tukaj še en kill. Ja, in to glih ne kill. Me je ubil. Dead. Au. Okay. Kaki shot. Okay. Še en kill. Tako, moj bog. Kombo. No, mi pobegno. Tako. Ok, vsi rundo 2 gremo. Ja, ok. Jep. Jep, imamo tudi ene Windows templerje za to. Stole, jep. Tale pa ne vem, če mi bo šla tu dober. Tega. Ja, ok, ja.
step kill. Ja. Jaz sem dal. Čakajte, oja. Dobro, si kjer ukradla. O ja, okej, ja. Zgleda, da tudi jitter klikati zna. Super kill. Zgodi, ko si namer. Opa. Oja. Ne, ne. Alex, ne. Alex, zakaj si to naredila? Revenge kill. Revenge kill. Takole. Okej. Ona, nihi, si kile krade, ju. Ja, kile krade, ja. Ne. Ne. Alex, ne. Dobil bom Alex. Easy kill. Okej, ja. Tukaj gre en. Tukaj drug. In tukaj tret. Tukaj četrt. Ja, ne ušlo, ne. Teči, teči, zakaj nisi tekl? In zakaj moj striček ni tekel? Ne. Evo ga, zmagal sem, yes! Super!